Om Swastiastu. Rahajeng semang semeton sareng sami. Ringgal hesane becik puniki, iraga jagi metembang pupuh ginanti. Sedurungika, wastan titiang dasak made aidin diri rasati, absen dam saking dasa perhatian ziki. Wastan titiang ketut anggi Anyani Putri absen 2 ngase saking kelas dasa perhotelan Siki. Saking tuh mana guru. Nah cening-cening ngajak makejang ulian pisaja pisan kena gurune lakar mituturen ragan cening teh. Mituturen jani Sing ada lente tujuan guru mapulang idewa mukejani apang presida jani guru lemang ane madan piputun melahang pisan entul ningehang cening kawaruhe luir sanjata. kaweruhane punika boya jetios nigamayang guru skadi senjata to cening Medadi rabotan sai. nah kene nyentuh cening kaweruhane ento rumantet senjata ne bakal anggo cening sesai Kaanggen garuru nerta. senjatane utawi kaweruhane ento anggon cening ngaleh ane madan pamupe jiwa Saanu caninge urip. nah saenun ceninge ngamong ane madan jiwa pramana kaweruhane ento anggo ngaleh kahuripan ane melah nah kinto je tutur gurune kapining ragan ceninge ajak mekejang